ubonye ishano ngo wowe ugerekeranye ingo kuzindi. Dufite ikibazo kituremereye cy'abahungu bafite abagore batarakoze ubukwe. Umukobwa afite umugabo batarasezeranye. Ugomba guhanirwa mu ruhame. Dufite abayumbe benshi hano buzuye ariko usanga mu watagira Bibiliya. Nukuri kw'Imana. Atunze telefone atunze telefone 15 akagira 13 ariko mu wiwe ntagira n'igitabo cy'umugenzi. Timotheo mwana wanje nkunda aramubwira ngo umuntu uzokora icyaha uzomuhanire mu ruhame rw'abantu. Umuntu uzokora icyaha uzomufate umuzana imbere y'abantu. Kera niko byari bimeze. Iriya ruguru umuntu yageze abombora bakamuzana mu materaniro, bakamutenga mu materaniro ngo yaraye aciye inyuma y'ikanisa arishingira. None tubaye tuguhagaritse ngabo uzobahanira mu ruhame icyaha cyacu. Impamvu twasuzuguye itorero, impamvu itorero ritakigira agaciro nuko icyaha kiri mu kuja kwihanira muri restaurant ariho ibiryo birenze $1,500. Bakagira ikosa rya mbere ryo gukora icyaha, bakagerekaho n'irya kabiri ryo kurya abana b'imfuzi ba Burayi. Onumvishije amakosa fure ngene ko tuzoganira nawe. Aho baganiri bakasiga $15,000. Ntatenzwe. Ruswa yikahwa ireze. Imana ituye mu ijuru tukaba ku isi munsi y'intebe z'ibirenge byaho. Umugoroba udasanzwe w'ibyishimo n'umunezero, abakuru n'abatoya duteraniye kuza kumva ijambo ryawe. Bimaze gutambuka ni byinshi kandi byanyuze imitima yacu. Indirimbo, ijambo ry'Imana, amasengesho, buri kimwe cyose cyakorewe aha cyari cyo kugira ngo icubahiro kibicaho. Rero byiringiro bizima, emera uzubane kandi natwe n'uyu mwanya tugiye kugabura ijambo. Tabari twahubwo humvikane we hamanuke kumva no gusobanukirwa kwakira icyo washatse mu izina rya Yesu. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwakire muri benshi, mwakire kabisa. Kandi numvishe ko nezerwa, mukomere Felix amashi. Kandi ngiye kuganira ijambo. Felix anyongereyeho nk'ibiro nka 6 nama bishurirwa ibintu bikomeye. Ngiye gutanga umugati. Rero bene data ni batambuke baze turirimbe. Niyegereje Revera Matayo, niyegereje Revera Michele, n'abakozi b'Imana bagize neza kuboneka hano bataratumiwe. Abenshi akenshi ntibakunze kubikora. Rero mwe mwabikoze, Imana ibaheze umugisha. Twongeye gushimira timu y'abanaziri Perezida Gatore nabo bakorana bose kuduha uyu mwanya. Imana ibaheze umugisha. Twongera gushimira n'itorero rya Nazarene guhera kuri Revera ndetse n'abandi bashumba. Imana ibaheze umugisha. Patro mutambuke iyo timu yose, Revera Matayo, Revera Michele, nkiretse udakunda kubyina mutambuke turirimbe. Abavuye Kenya, abavuye Uganda, abavuye Kongo, n'abavuye za Kicukiro na za Kimisagara na za hose, nitumara tuganire ijambo ry'Imana. Mugire vuba tambuke. Jakuri sentidaho kofi okay. Bose nabi Buganda umurya numwe nuko ko mudatambuka Napoleon niba shiramo igiseremba ntutambuka. Sawa mutambuke. Revera Matayo nimuzamura ibiganza, nimukomere Imana amashyi menshi. Ikibereye abera bose nukumva, cyakabiri no gushira mu bikorwa. Hari ikintu iyo umuntu avuze
hanyuma ikindi atagishurirwa ariko abicaye bakagishurirwa. Muvuga butumwa yavuze amagambo meza, aravuga ngo we uri hano nanjuraha tuza tugira gute, mwakumvise? Ariko ngo bari hanze, oye twese ko turakora, bari hanze batanze amaturo kandi nabo ko barateza igikorwa, mutaza kugakata muze kuvuga ngo byagenze bite. Nako kandi nashatse kugorora kuko nakumvise ko mushumba murakoze cyane, simukosoye ukunda ariko nashatse kugira ngo ugire gute kagorore nuko indirimbo. Curanga uzicaza tuyobore mu ndirimbo. Yes. Zamani mjini mwa Yerusalemu Waisraeli waliabudu. Zamani mjini mwa Yerusalemu Waisraeli waliabudu. Wakristo wa sasa wanakusanyika kuomba kusifu Mwokozi. Musifuni, musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi wema. Musifuni, musifuni, musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi wema. Musifuni, musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi wema. Musifuni, musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi wema. Twaomba baraka na mvua ya mbingu kuithibitisha Injili. Wagonjwa wapone, vipofu waone, wapate batizo wa Roho. Twaomba baraka na mvua ya mbingu kuithibitisha Injili. Wagonjwa wapone, vipofu waone, wapate batizo wa Roho. Twaomba baraka na mvua ya mbingu kuithibitisha Injili. Wagonjwa wapone, vipofu waone, wapate batizo wa Roho. Musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi wema. Musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi wema. Bino Sup Bino. Haleluya. Oh, kwani ametutendea mema we. Bino waliotoka juu, shangilieni Mwokozi mwema we.
tusifuni, kwani ametutembea mema we. Shangilieni Mwokozi mwema mwema mwema, shangilieni. Haleluya Yesu. Vino Zamuka. ni Mwokozi mwema we. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Yesu. Ai kiwete, simama, umeponywa na Bwana. Simama la umeponywa ya. Oh simama uende we, umeponywa na Bwana. Ai la. Vino umeponywa na baba. Yaka. Kilimari baratisema. Vino
Bwana sifiwe. Zamura ino mikoro. Tuzamurire Imana ishubaye. Haleluya. Turasubiramo. Ari kibazo se? Turasubizamo. Iminota yanje ndayikoresha neza. Ndetse n'indirimbo bari bampaye yari tarashira. Ari akantu katari kaneza nyine. Unama mbona gusoma igitabo. Ko numva kagihagaze ngo hejuru. Bwana sifu. Tuzamurira Imana ishubaye. Haleluya! Haleluya! Bwana sifu. None tugiye kuba nk'aba hudumi. Tube nk'aba hudumiya ibintu bibi. Kofi aho nyine warugeze muri eregire kandi hagati wamuza gusingiriza Dawudi. Mo hagati bukeye. Uheze bugingo kuko nitere yanje tuzadukora. Kanda aho. Mo hagati buke Dawudi akwegera hasigaye. Turi mu gitaramo w'Imana. Ukiomba chakula asante Bwana Bwana we. Tira! Nisinaka! Cristina Gaias! Terima triste sonema. Rimetandra deva. Pirima. Nisinargas. Elime! Ebine, tandala rimetandua. Helanima songre deva. Heliberi desano me cardeo. Amen. Keti chini, Mungu awabariki. Manuki. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nongeye kunezererwa Imana mu mutima. Jewe nezerewe cyane. Ndatanga.
Konfi Imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo kofi idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ndamugurira urukweto nimugoroba ejo nimugoroba nzamuha amafaranga cyangwa mu gitondo ningera mu rugo amen nimero kugurira ikirato 41 Daudi ngaho bankudushitsa bose ko bamweregereze mikoro afate bibiri zamuka bwingo Revera Michel na Patro basabye gutanga haleluya babaheze mikoro mwicare dutereza haleluya na Patro mwega bicara dutereza haleluya dutuje gendanye yes sanze bene data avuga ngo umuntu wese agomba kugira icyo akoze mu materaniro rero numvise ko umutima umbwira ngo tereza haleluya 10 zite kandi nta miniti myinshi bitwara keti chini, Mungu awabariki. Na mwenye kujitakasa kila Timotheo we tuzamurira Imana ishoboye. Haleluya, haleluya. Tima Mwicha, soma baba Timotheo wa mbere. Mani baheze umugi. Muri sawa? Muri sawa? Umuntu yari muri Kristo Yesu abari cyaremwe apana gishaje gisha. Uyu munsi tugiye kwambura abantu bambaye imyenda ishaje
kuko muri Kristo Yesu ni ibisha. Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 20 bonyine ndakubwira n'ahandi uri busome Evangelia ya Timoteyo. Bibiliya iravuze ngo abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose. Ubahanire mu maso ya YouTube na kamera n'umukristo n'umupagani wese abimenye. Kugira ngo umve impamvu yabo. Abandi nabo batinye. N'undi wese wari ufite gukora icyaha azotinye. Subiriramo papa uwo murongo. Bibiliya iravuze ngo abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose. Apana revera ni mutegera abashumbaho nahanye. Ukora ibyaha ntajanywe muri biro. Ukora icyaha ntaje kwicara muri kantine. Ukora icyaha ntaje kuvugirwa mu rugo. Mwenye anafanya nzambi pitisha mbele hapa. Ndababwira inzandiko zitatu zitandukanye mu nzandiko zose Paulo yanditse. Timoteyo wa mbere, Tito, Timoteyo wa kabiri yandikiye itorero n'abayobozi b'itorero. Izindi nzandiko zose yagiye yandika muri rusange. Ariko izo nzandiko ko ari zitatu ni umwiharuko w'iparuwase n'abashumba. Ndababwira. Soma. Ukora icyaha umuhanire mu maso y'abantu bose. Kugira ngo Timoteyo we n'undi wese wari ufite gutekereza gukora icyaha atinye. Bivuga kuko impamvu abantu batatinye nuko na wa wundi wagikoze. Turacabana nawe mu. Yakuyemo inda ariko aracaba kuri afishi. Banza usome baba. Igalatiya. Abagalatiya igice cya mbere. Niyo baruwa ya mbere Paulo yanditse. Galatiya igice cya mbere. Murongo w'9 kugeza ku murongo wa 10. Nkuko twabanje kubivuga, twarabanje turabivuga. Nanone nongeye kubivuga nti. Nongeye kubisubiramo ngo niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere, umuntu ababwira ubutumwa mudahuye n'ubwo mwabanje kwemera mbere, avuma. Ni ikivumo. 10. Komeza. Mbese noneho nishimwe ry'abantu nshaka. Ntabwo naje hano ari kugira ngo munkomere amashi. Cyangwa n'iry'Imana. Ahubwo ndashaka kuko Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Cyangwa se n'abantu nshaka kunezeza. Cyangwa naje kugira ngo mbanezeze. Iyaba nkinezeza abantu. Simba ndi imbata ya Kristo. Amen. Simba ndi imbata ya Kristo. Kuko iyo nshaka kubanezeza buri wese mba namuguriye ka juice. Ariko sinaje kubanezeza. Naje gusa kubungura kuri bya bindi ariko wonezeza neza. Ahandi turaza kuhasoma nyuma twatuvuga. Bwana sifiwe. Reka tuganire ano magambo mu mwanya sigaranye kugira ngo ndeke kwica gahunda umuyobozi yampa. Narimbabwiye ngo Paulo yanditse inzandiko zitatu zitandukanye n'izindi nzandiko yanditse. Ugwandiko rwa mbere rwa Timoteyo n'ugwandiko rwa Tito byasokeye rimwe, Timoteyo wa kabiri abona kuzanyo. Izi nzandiko ko ari zitatu yazandikiye itorero, azandikira abashumba. Timoteyo wa mbere yamwandikiye amubwira ngo agomba gutunganya inshingano zo mu ikanisa neza, ngo kubera kuko yari amaze imyaka 2 avuye Efeso, ngo abona kuko bitakiri ngombwa gusubirayo. Aramubwira ngo icyambere uzabanza kweza mu itorero, uzotora abayobozi b'itorero nyakuri. Ari nako yabwiye Tito, nawe aramubwira ngo ndagiye, ngo usigaje ikarete kugira ngo utunganye ibyo nasigaje ntagize gute, ndatunganije.
urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igwo gwari uko kubasezera no kubabwira ukuntu bacunga umukumbi w'intanga ngo kubera ibihe by'inyuma ukuntu bizoba bimeze. Aha rero muri uru rwandiko twasomye Paulo yarashaka kumubwira uko agomba kurera itorero. Aramubwira ngo Timoteyo we, Timoteyo mwana wanje nkunda, aramubwira ngo umuntu uzokora icyaha uzomuhanire mu ruhame rw'abantu. Umuntu uzokora icyaha uzomufate umuzana imbere y'abantu. Kera niko byari bimeze. Iriya ruguru umuntu yageze abombora bakamuzana mu materaniro, bakamutenga mu materaniro ngo yaraye aciye inyuma y'ikanisa arishingira. None tubaye tuguhagaritse, akagenda akazongera akaja kuvugana na mwarimu w'ikanisa, bwaca kandi undi munsi akagaruka akavuga ngo uyu twari twamuhagaritse hano tumutenga yari yishingiye, none twamubabariye. Turanezerewe yemwe. Haleluya. Namantangu mbonye Samurekeyu ko babwiye kandi ijwi ryawe ridutira amajwi yose n'amanumva. Haleluya. Haleluya. Aramubwira ngo rero Timoteyo, umuntu uzokora icyaha tukaje kwihererana. Igitabo cya Yesaya kiravuga ngo ubonye ishano ngo wowe ugerekeranye ingo ku zindi. Dufite ikibazo kituremereye cy'abahungu bafite abagore batarakoze ubukwe. Umukobwa afite umugabo batarasezeranye, ugomba guhanirwa mu ruhame. Turi kumwe zamura Imana ishubahiro. Haleluya. Haleluya. Niyo tambara dufite yicaranya abagore batashingiwe n'ikanisa. Kurarushwa n'ubusa umugore wawe n'umwe n'ubisezerana. Foye yawe ibiziraramo abakobwa barenga 5 bose ntuzobashaka uzoshaka umwe. Ukora izaha David bamuhanire mu maso ya bose. Ikintu cyabaye akamenyero, niyo mpamvu n'udatagitinyuka gukora icyaha, nukubera kuko zicaza yakoze icyaha kitwamutenga akaririmba. Kandi ikibazo tugirana tukaza tugwisa amakuru hano. Bose kubera iki Perezida Gaton ngo ari mu guheza runaka mikoro ngo kandi twanamenye ko yakuyemo inda. Je sinoza guterana namenye mu makuru. Tuseme amen. Hakazaho gusa kukwigwiza ngo gwiyereka bari mu kumuha gatuti gute twaramenye ko yaje muri Kigaragira indi nzabamo. Uwo munsi muzomenya amakuru ndi mukampa gatuti uzobanje kuroga sinzoza kwigisha. Ntabwo uzobanje kuba ijambo ry'Imana. Nimba zozana muri Kigali kamara amezi 3 Bosiko Gatore Perezida inshuti Michel Revera ahano Jacques mutaza honza ntaha umuntu akazamera nkuwa utaha ni mugoroba nkuzi ukora irondo. Mwahurira ahantu mwasangira yebo dutaha uzutaha ngo arabanza cimbere ntaza avuga izina ry'ahandi ataje. Njia za kinyoka nyoka. Zamuri Imana ishubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Abo Paulo ababwira Timoteyo arababwira ngo abo ngabo ubahanire mu ruhame bazangiriza itorero. Ubahanire mu ruhame ko barica umukumbi w'Imana. Kubera kuko tidushobora kubana hano ngo tubana ameza birarenga 3 mutaramenya aho nza nta. Yambuye yewe namaku upanze nkunda kubwira aho amaherezo
cyangwa ubahe umuntu utaza avuga ha kwinza ari yaho uza wishura kubera ko uzuwahisha hari yakuriye umuntu azatinya kuranga haba habiki habitsiki atukuze arababwira ngo abo ngabo uzobahamira mu ruhame icyaha cyacu impamvu twasuzuguye itorero impamvu itorero ritakigira agaciro nuko icyaha kiri mu kuja kwihanira muri restaurant ariho ibiryo birenze $1,500 bakagira ikosa rya mbere ryo gukora icyaha bakagerekaho n'irya kabiri ryo kurya abana b'imfuzi ba Burayi numvishije amakosa fure ngo ngene ko tuzoganira nawe aho baganirira bakasiga $15,000 ntatenzwe ruswa yikahwa ireze agwana ariko nganishwa ndasiganwa ariko singerayo ndaroba singira icyo mfata ndarwana ariko nkaneshwa ndasiganwa ariko singerayo ndahinga bikaribwa n'inyoni tuzamurira Imana icyubahiro haleluya tuve mu tuntu n'utundi tureke utuntu n'utundi fure tureke vicaza we ikanisa bera dukojeje ikanisa isoni nibyo hano Felix ariko atubwira nti ngo bicaremwe gisha nukuri kw'Imana ukigenda inzira za kinyukanyuka ukiba mu zakera ukikivuruguta gutya ukikivuruguta twagiraho duhishe gutya ni wowe tuwasanze sinabaye urugero ko nafashe ari umuririmbyi nambwira nti wowe uzuririmba ngo yari nukuri ngo wibeshe ngo ni murumuna wanje kubona ko nohura na Richard muri restaurant nkamuyobego yewe si wowe uzuririmba ngo yari nukuri ngo ni murumuna wanje yiteretse ishupa ritandukanye n'ayandi ariko guhindukira ngo ushake Uwiteka urushaho gusaya no gukabya ingeso we ariko guhindukira ngo ushake Uwiteka urushaho gusaya no gukabya ingeso we bese itorero yeme aho muja mwibuka tuzotungurwa hari igihe kimwe uzoza mu kabiri uzi ngo ntibakumenye ariko uwo munsi akaba aribwo Yesu Kristo azamura itorero uzibwira ngo uracyategereje ngo nzihana muri kuriya kwezi ariko ku kwezi kutarangira Yesu akajana itorero uzibwira ngo ndategereje muri wa mwaka w'imbere ariko Yesu Kristo ntategereje ku mwaka uzarangira azohamagara itorero Paulo arabivuga abwira abagalatiya arababwira ngo mwabagalatiya mwe Bwana sifiwe ngo nongeye kubisubiramo kandi ndabivuze ngo umuntu uzababwira ubutumwa butameze nka burya twababwiye ngo ni ikivume ni ikivume arandika aravuga ngo se ni amashimwe mbakeneyeho n'icubahiro mbakeneyeho biragatsindwa icubahiro ni cy'Imana data gukomera nuko Imana data atukuze ubutumwa dutanga ntabwo ari ubw'amashimwe ntabwo ari ukugira ngo dukomerwe amashi ngo tugurirwe amashati n'inkweto oyaye ibyo ni inyongera ntihazaba hamwe se babitanga ntibinahuruke wayamfashije ngo nzomugurira ikoti ugategereza iyo koti igihe rizohurukira ukaribura
sinema hiyo itaonyesha shuhuda. Tugire gutya yemwe, nazirinda bakunda Imana izibaheza umugisha. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya! Mureka tuve mu byo twagiyemo, tugaruke byicya. So ndakomeza gutanga urugero uri inshuti nta kibazo. Tugaruke. Dufite abayumbe benshi hano buzuye, ariko usanga mu watagira Bibiliya. Nukuri kw'Imana. Atunze telefone atunze telefone 15 akagira 13 ariko mu wiwe ntagira n'igitabo cy'umugenzi. Mwojana woshika wogira ikibazo kama yo ngaho higisha hakazabura hahera. Mureke tuve mu byo twagiyemo, tuve mu byo dufata ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ababo hanze baza badusuzugura na pole kubera kuko baza batubona twambara ibihenze ariko ntidufite iby'agaciro. Icy'agaciro ni ijambo ry'Imana. Hego bishoboka buri ku cyumweru wambara ihuzi ihenze itari munsi y'ibihumbi 30, 40, 50, ariko ku cyumweru uzusenga nta Bibiliya ugira. Buri kabiri uzugaragaza uko hoza ngo ukeye abantu babona uko usa neza, ukagerageza kwambara ishati nziza, ipataro nziza n'urukweto rwiza, ariko waje guhuruka wananiwe guhurukana Bibiliya y'ibihumbi 11. Bibiliya y'ibihumbi 11. Niyo mpamvu ibyaha bigwiriye rero tukabura aho tubihanira kubera kuko abenshi turasa. Uyungu yazarebu yakavuga ngo uyu gute kiriki arasana na Pole bose bagiye nta Bibiliya. Hakumva nawe ni Furi nta kibazo bimubwiye, Fredi arasanare nta kibazo bimubwiye. Kubera iki? Dukura akamenyero mu bintu by'Imana twinjire mu kazi. Nta musirikare uzuja ku rugamba nta mbunda afite, ariko itorero ry'iki gihe riri mu kuja ku rugamba nta ntwaro rifite. Nta ntwaro. Haleluya. Nta ntwaro dufite. Kubera ko niyo mpamvu itorero naryo ryateshutse rigira agaciro gakeya kubera kuko ibyago zaravuyemo nta bigihaba. Ngo kabiri twashize twabuze n'umuntu n'umwe wihana. Muzore ku munsi umwe tuzana mu kabiri niwe amara bakinga imiryango amaze dusakana. Mureba abajura tugira mu ikanisa twamatwika hasi ku gasambu uhamagara Imana ikubwira yamiguheza n'ikimenyetso numara ugenda ukore ku muntu amaze. Mureba abajura buzuyemo, murebe ibitangaza byuzuye muno kandi twese dusa hano ku gatuti. Nimumara murebe ibitangaza bihaboneka. Haleluya. Rero uyu mwanya twafashe ntabwo turimbura mu Korinto, twabuze icyo dukora na kabiri. Ku munsi wo kuwa kabiri hari ibindi wakora bikakugirira umusaruro. Rero ni nayo mpamvu ugomba kuza mu materaniro ntagutesha agaciro ahubwo akakubereye umusaruro. Akakubereye umusaruro. Tuve mu bidafite umumaro. Dutunga Imana, twegera Imana. Sho twariko tuganira ahantu n'abantu tukomeza tupuraga wagera mu kumva uyu nguyu bamuvuze iki, wagera hano kumva uyu yewe ko dusigaye gutyo, kandi abo bose bavuzwe nibo bashoreye umurimo. None se ko umurimo usigaye gutyo
sikaye kuki nukugenda abantu bari mukugerekeranya akagerekeranya akazana ikindi kuki kidafite umumaro tanga urugero nko kuri David ni inshuti yaje David yosokana umugore w'abandi afite umugore we mwe Kasose Bwana sifiwe. Kadamu ndumva uyu munsi hataje nani atukuza nukuri kw'Imana bakozi b'Imana itorero ry'Imana riteye agahinda n'umubabaro. Ese kutubwira na kabiri tuze twigishe akandi kabiri abandi bakaza uko ejo na gatatu tura mu materaniro none ngo nakiriki nawe ngo yazanya kane aho agatanu nako kare hari mugirega niposho ariko wareba ibintu ngo wareba ibyo bitaramo byose wareba impinduka ihari ukayibura impinduka ihari igitaramo ukayibura ibitaramo bigwiriye guhera ko nta kindi kintu dukora muzi ko dufite amahirwe twese ariko urebe turataranya ariko nta muntu uri bushike ngo abura turataha turye tumere neza ariko iby'Imana biteshejwe agaciro. Kubera iki ufinyo ibintu byabaye uhisha gusa nuko akantu karimo kumva bakagashira mu ibanga akandi bumva bakagashira utuntu turakingiranye depo iruzuye gute depiruzuye amakesi y'abanyamasengesho amakesi y'abanyamukunga amakesi y'abayumbe amakesi nuko nirisi Ninde wakoze gutya ni gutya Pena ahantu mbona umuntu w'umugore karakomeza kanyikuba mbona karakomeza iyo ndamubwira narashatse ko abaye inshuti cyane naje nta kibazo zari bintwaye kuba inshuti yanjye ariko hano hanze abambona ni shida kuri nje na none ugabanye nta kibi yari yambwiye ntacyo yari yakoze ko nabonye yanyegereje cyane ko wanegereye byagenze gute Bibiliya ivuga ngo amawirukanga uzosoma igitabo impamvu abantu barahagaze bigira gutya muzotibuka hari bimwe biri zivuga ugomba ko abe niyo waba uvuye mu mafungo ameze gute umugore si wo kwegwego nawe wa mugore umugabo si wo gushesha nabo mu gitondo mwaramuse saa sita umeze gute nimugoroba yewe kurandeka rarasa tuzamure Imana ishubahiro. Haleluya. Nisho kitumaze nukubera ko uje wese aza komanga ugakingura uje wese arakwegera ukamwiyegereza niyo mpamvu ibintu bimwe wamaruka ugashuka ngo shetani yarampenze shetani yaguhenze gute ikigirigeze ukirangiza kikiriri ukamukata ukamutega moto utabashije amakuru icyahanti kiza cegigwa Bwana sifiwe. Haleluya turafashirwe yeme tuzamure Imana ishubahiro shake zose. Haleluya niko bimeze ariko uri mukwa musanga umuntu nundi ukasubaza amakuru ntibagira ico bafana ntibagira ico yewe kwewe tuzo dusangana na runaka buri munsi muzamukoranike
nasize umugore Nairobi kuwa mbere munsanze nicaye hano kwa Rando n'umugore w'abandi, kuwa kabiri munsanze nicaye n'umugore w'abandi, tugacishamo na kane tukaba turi kumwe na wa mugore mwe. Habi niyo mwoba mukorana akazi kava hano na Mombasa tibibaho, ariko uri mu gushaka umuntu ukazumubura, niyo mpamvu umuntu akazagira isoni zaha. Yewe hari umuntu mwerutse kumva marama ngo igitaramo tugiriye kwa Rando, kwa Rando haba igitaramo. Nuko yama kandi yama mpamaga nasa n'uri mu munezero wandi we ngo si ibintu bibereye kwa Rando. Mana Rando we uko tuzoja kwa Rando. Ariko isi niko bimeze, n'isi revera we isi ratuje ngo uyirevera ubushije kwari turi kumwe ahantu kuri afishe bankuraho. Imana ishimwe bankuyeho. Giterane giteguwe kimaze ukwezi ndi kuri afishe ngo kije kugera ku munota wa nyuma ngo guyereka ntakenewe. Hawo hakenewe ndi. Imana ishimwe ko tubangamiye abadayimoni. Zamuri Imana ishubahiro. Haleluya we. Haleluya. Nico inama zigomba gukora zigaterana zikemezanya zikavuga ngo uyu tabe kubera yihe mpamvu batanjijije ubusambanyi nta burozi banjijije. Kurumva muzehe we uyazaba data bukwe. Ndibutse n'ukuri kw'Imana Mishe. Ndibutse. Imana ishimwe kuko bazoza batwanga nta kese muri ayo makese yose batanga. Baravuze gusa ngo icyo badakeneye n'inyigisho zanje. Ariko Imana ishimwe ko nta kana basanze ku muhanda kanje. Nisho ngici tibashishije ibindi ubwiza wenda naje nosa n'abandi ubugufi naje araba nsumba igikara naje arabirabura kanje, ariko sico banzizije. Baravuze ngo matabiri yako intumwa Paul bamutibuye mu gitebo bamuziza injiri bamucisha mu idirisha aratibuka. Imana ishimwe baze baduhora ibishanye n'ibyo turimo. Akazi ugomba kuba mugomba kukazira, ugomba ngakubitwa gwiyereka. Ariko narabibaganirije bene data twari tu hejuru y'intumwa za Yesu Kristo. Paul arababwira ngo Petero arababwira ngo twariyemeje twebwe icyo twahamagariwe ngo nugusenga no kukabura ijambo ry'Imana. Kitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Natwe rero nta kindi twariyemeje, icyo twiyemeje ni ukuvuga ubutumwa bwiza budakoze isoni, ariko kukubwira ngo hindukira Kristo ako karibu kuruti. Yesu ari bugufi kuza. Ibyo dukora, ibyo tugenderamo, ibyo turaramo, ibyo tujamo, Yesu ari bugufi kuza. Ni wewe niyo yonyine Mana yo kwizerwa. Niyo yonyine Mana yo kwizerwa. Niyo yonyine Mana yo kwizerwa. Nafashwe dusoje tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Tebu nukuri kw'Imana torero ry'Imana mwe karibu Yesu kadusatira n'izishimo n'umunezero. Ariko ubu barakoze ibyaha bimeze gute? Yesu ni umunyembabazi. Bre. Nukuri Felix yabivuze neza. Ngo niwo warishe niwo waragize gute? Ngo ariko ukihana ngo ububaye icyaremwe gisha. None kurambwira nkaje kuyereka naje mwivuga butumwa ngira umugore w'Ikigali ninambuka mbarara hari uwo tuwagirana nawe
ningeri Kampala hari aho ndi burare naja guruka zana kuru hari ubundi ngirayo zoshiki Nairobi mfite abagore banga ndi muri umuntu wa Salomo ndiki fure ndi Salomo Perezida arandesha iminota bana sifi mureke mvuge ko ndabona ko kino cyumweru nzotaha ndabasezeho ariko jo numbona kuri moto utazovugaga ngo nasezeye wese kwa kiri hano atukuso kona tinda nukundi kwezi koshira kuko akazi so tutaha uko akazi gasa nakadepoje buke Yesu akababwira ngo mbahaye off ja kuramutsa umugore n'abana ariko ugaruka i Makedonia Polo uje Makedonia we Polo uje Polo uje we Polo uje kwetu Makedonia. Polo uje we Polo uje kwetu Makedonia. Hallelujah. Hallelujah. Nimwakira ubutumwa bwiza bwo guhinduka arababwira ngo umuntu uzobazanira ubundi butumwa butari ubwo mwamenye ni ikinyoma ni ikivume ni ikivume ubundi butumwa butazoza budusatiriza kuri Yesu Kristo ntabwo ari ubutumwa bw'Imana. Torero ry'Imana bakundwa b'Imana, Yesu Kristo arimo araduhamagarana n'ibyishimo n'umunezero n'ubwiwe kugira ngo tubeho. Yakubiswa arababazwa, niyo mpamvu azatugirira imbabazi kubera kuko yibuka urupfu yapfuye, yibuka imisumari yatewe, yibuka akibuka kandi baguyereka. Niyo nokora icyaha kimeze gute yambwira gusa ngo nuhinduke ndakubabarira, takindi ndakubabarira kubera kuko ni umunyembabazi. Mureke duhindukire dusange Yesu Kristo. Ikibi kivuge nk'ikibi, iciza kivuge nk'iciza. Siko imeze yego. None se nuwombwira ngo tubana na Trezoro tukicarana mu materaniro sinza muramutsa yasohoka hanze ngacukuwe nanje ngacukwana ubuso ubukristo. Imana yo mwijuru ibaheze kumva no gusobanukirwa mu bibyaremwe bishe. Muhindukire Perezida, abashumba b'amatorero, nimwongere mugarura inkoni y'Imana mu ikanisa, nimwongere mugarure icyo Imana yavuze mu ikanisa. Turabe kuko urusengero rwongera rukagirirwa agaciro. Hari abantu bahagaze ku muryango babuze uko binjira kubera kuko baje kurangiza mu itorero basanga barimo barasa nabo. Yabuze ukwaza. Hari umwe wangejeje amakuru arambwira ati nkibona runaka hariya kunezerwa bizabingo. Yagize gute? Ati hari ibintu yambwiye bitari byiza. Atariko niwe nzambona niwe muri niwe ikisi akabaye kose nuzu ukagira guki. Hariko message ziwe ngira tizisa n'ibikorwa byiwe. Zandikira are ni utu message tw'amafuti nayo mutereta. Nimara nze kwigisha hano ari niyicaye hano.